Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasau artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchlorabhamti. Unata hilatanaka kuyakanaka, Jesucriston sutiparua arum tanipsma akasawado villtakantatin. Yosajo manacaro bendispanaya, yosarowal yospagartan, por cuando todavía yosaj chorasquisto, caña, ya, ukami panua, maikotimpisa, acá radio tercer éxodo can catastanja, yosanarunacapa, humana carro para el tañataki, aymara lajratoque. Ukamaja yosaj bendispanaya, todavía yosan monasiñapaja, utji hiwasanakataki. Ukatoa todavía, ma cotimpisa, ma sabadumpisa, kumanacampe, acá radio toque, palta siweñani yosanarunacapa. Ukamarakiwa caroro domingo, y tiene cateja, siempre domingo na kaxuyap jarake, upanakaros arum taraktanwa con alaikotej. Domingo alwana caja repita tascarakio acapaispa programa, ¿no? Entonces como domingo wihta cantate estirina garoja arum taraktanwa diosaj bendispa na chanachapa. Ukamaste estar aquí estos toa kaya kaujateja Juliaca Perú, ilata Abraham Callata, ilata camisa kisktaza. Bueno, umaj katastawa Dios Santa Kipana wali haya maranaka, ¿no? Ska ajoyat pacha y hasta guainito y hasta maoro umaj bueno, Dios san gracia toque, casartas jarakta, hichakamas arkaskta, waliki hilata Abraham arum tansnawa, humanhilatama espiritualmente, hermano Lino, camaraki esposa Maro, Culiaca Rebeca Quispe, taque Emilio Anacaparo, taquejo Panagaroa, arum tawaitanja, acalwatanja, kaya Juliaca Perú, Ucaujaro. Hilata Abraham, Maiko Timpiscomaja, Dios humar bendisman. Monasca, wauke. Umah kichuatera extajaya, así que igual umah kichuista tawa. Dios bendispan. Ucampisa arum taraktanwa huancali lugaranja siempre estar aquí estuva ucaste mahilatasa y cauquiriteja siempre acá radio upaj ichukteritaina ucatja cosesiñampewa arum tawaitanja uka hilataroj, gloria a Dios, familia Yanqui, Panacaro, hilata Simón, esposapa Cuyaca Rosa, Panacaro arum taraktanja, kaya Huancane, Perú, ukaujana. Dios bendispan. Ukamarakiwa, aymarrajra para el tasirinacaja, wal hachakanakanwa Perú lugaran jotji, taqe Panacaroa, arum tanja calwatan. Camaraki Brasil, uxansa estar aquí esto siempre. Diosaj Panacaro bendispan. Familia Parra, Hilata Juan, Umararum tansmaja, Camaraki Wawana Camaro. Diosaj bendispanaya, Hachana Chapa, Humanacaro, Kaya Sao Paulo, Brasil, Ucaujana. Bueno, Walja Hilata Nacaotieja, Bolivia, Marcat Sariri. Por motivos de trabajo, Ucampiso Panacaja, Kaya Lugaranwa, Istaraquisto. Dios bendispan Jupanacaro, familia Javier, Camaraki familia Cejas, Sopanacaroa, Arum Tawaitana. Dios bendispan. Ucamaja, Monatjila, Monatculiaca, Alajpacha, Sumaukit, Maitasiweñani, Acalhuatán, oración toque,
upaya akalakanax uspan, aka micrófononax uspan, arunakapa arsuñataki, kananchiñataki. Kumaja, Dios arruya que esta mañana, acá lo atan. Señor Jesucristo, Dios pagará pusmawa, wawanakamaja, acá sábado vista cantatina. Kumajmaiko timpisa, permite presta, acá radio, tercer éxodo, ukatpacha, arunakama, arsuña, arunakama yatiaña, acá glorioso evangelio, acá suma yatiave, acá collan mensaje, acá tukuy timpuna, apanita ma profeta toque, Dios permite taya, kalwatan, arunakams litaña, ukamaraki, akalwatanja, kumarakiya, yanaptita, kumay enteramente nayaruj, ajayumampe, yanaptawayita, chamainstawayita, kumay uñastait qilqatanakamsa, nayaj simplemente, qatastu aka radionsa, ma instrumento nada más. Como encargacita, Señor, ukamarak Diostat bendistam, kau kachakanakantej, ay marlajra para el tasirwa nakamaj, istapje, sapa sabadonaka, sapa domingo cantatinaka, taque hupanakaroy bendistam, Señor Jesucristo. Ukamarak que de repente kau kachakanakan swa nakamaj, hanchin ustatas katasiraquispa, umataw kollerej, umaj oltamaya, nanakaja iyaw sapjtua kaukire qillqatanakama tuqtej umaj haytapjesta hacha promesanak umajstawa Isaías 53 ukanj shohrem toqewa qollata hapjatat Éxodos 15:26 ukan saraktawa nayatwa human qollerimaj oh Dios pagaratam qollan awki kasuma arunakamat Chikpachas humatao kollerins kolleripa, taque hanchin ustatanakaro, kolhat awayam, Señor. Ani humahanchik kolaktat humah alma kolleraktao. Taque kitinagatek almans ustata, kupanagaros kolhat rakim, Señor. Gracias, kaluatana, kamsasamaitasma, humaha sutimharoa, akalugarata, ilkatanagam leitaja, arstraqueja, aronakama, Señor. Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapan, ukamapan. Gloria a Dios. Kamaste, taktasinyanio Santa Bibliana, ma versículo por lo menos litasiñataki, porque acá programa nakanja, acá kepa programa nakan, paltasisktanoa, castellanonja, en las alas de una blanca paloma. Aymaranja ukajsañ monarakiwa mahanko palomana chikapjana. Bueno, uka chikaroa yusaj munasiñapa apayanisto, kuyapayaseñapa, bendicionapa, salvacionapa, gloria a Dios. Ukat paltas iktanja. Ichas continuo tañane. Bueno, Dios ha permitido esta nechtuk pero si te todavía otras Dios han voluntad paj. Acá temat palta sinja, jutir programan pes palta sikexnao. Ukamaja paseren akan khlit astano acá tema kaltenya takha, hanko paloman chakapjar uka tema kaltenya takha, lit asiwaitanwa Salmo 55 verso 1 hasta verso 6 ukauhanakam. Ukatukampe ya kalugaranak walit astanja, pero acá lo atan montanwa lit asiwaeña Levítico capítulo 1 verso 14. Ukauhanja akamsarakiwa. Mirk testamentona libro de Levítico capítulo 1 verso 14 ukata naira toquero akamsasausi. Ese el holocausto, si hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentarase su ofrenda de túrtolas o de palominos, y el sacerdote
la ofrecerá sobre el altar y ha de quitarle la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Él le ha de quitar el boche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Verso 17. Él la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos. El sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está o que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Dios bendizpan arunakapar. Okaroja leitawañaniwa Génesis. Génesis 15. Génesis 15, verso 9, ukchitat litawañani yosan arunakapa. Akam sasausi, akaujanja. Génesis 15, tunga piscan, ¿no? Kalogarana, iskataka 7 pacalco, ¿no? Hay cuitan. Bueno, akam siwa. Yosan arunakapa. Bueno, Génesis 14, verso 9, exactamente. Él le dijo, apartame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino, gloria a Dios. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una ofrenda de otra, mas no partió las aves. Dios bendizpan arunakapar. Ukama lita sueñani. Ukamaja acá collana mosca arunakaroja alajpas Dios auqueja bendizpanay. Sinti sumao Dios arunakapaj. Haniu Dios arunakapaj maj kitins utikite. Ni kite aqina. Solamente alajpas Dios auquin wa otji. Akasuma mosca arunaka. Akasuma walorane. Chamanchire. Almaro chamanchire. Almaro estapayire. Dios arunakapa. Ukamaja. Umaja kalwatanja, sartas pachatawa, hila kuyaka, taka aymar para asiri hilanak kuyakanaka, umaja atencionampe, istawayam, ukapachawa, bendicionane, almamatake, chuymamatake, kisa, si tejan atencionampe istikanyanej, aniu intint kanyanit, Wakisiu Dios arunakapaja, wale respetompe, atencionampe, istawayaña. Porque ukamao Dios ahmoni. Ukat wali pone respetañasa con apachatej Dios aro palas tanukaja. Dios ahkamaj bendispa. Anko, palomana, chekapjan. Pasirina kahniawa lit awaitanaj. Noyi tiempon. Noyeja positung positung arumampe. Arka utaman kankana. Kunapachatej awasir akwaejana hukata. Ukapachawa. Paloma ukahamachiroj. Wintanchika antut awayana. Ukapalomaj. Unjania patak, kichek pachapanit umaj suma wanya kataje. O todavía nirach. Beta kayo ka nagpasirek lit tanj. Kuerbo hamachich. Katslit araktan. Kitar pa yatarakin pero kaha
desobediente, Nico Tajandarcar. Ni kun si atikan no ir. Pero palomas de, palomas vale obediente, bajo tawajanoa, churupa roja, olivo ya caistat. Kun cocinas. Okat no entiendina que umaja huaña catajeo. Gloria a Dios. Entonces, umaja amuitam. Anko paloman chikap haroa Diosaj mama chaca yatiave. Más suma noticia chorawaye no yero sasina que humana caja ala huaña catajeo. Awasiroj purkan uka umana caja ala huaña catajeo. Ve, han kopaloman chekaphan, Diosaj yatiaskan, uka palomita toque, con Jesús. Diosaj bendice. Ukamara kiwa, paserek lit awetan, no am tap tañan, ukan kahwali importante rekiwa. Yo kaluawa, imilwawa, wawachasir marmeja, kun hams unstiri saran, Osokas Hasina tabernáculo diosario paichire kun hamsupaj unistan sacerdotero kun acasta ofrenda apana al menos que tiene que menos colcanicuk panacajpa palomita altasina uka palomitas aptatao sarabjana diosar unistiri tabernáculo lugararo, sacerdotero instire, taque huila pata, comechtajañataki, y usaro loctañataki, suma adquiere ofrenda, paloma. Oka suma palomana, checapjanua, yocayuawa, imilwawa, wawachasribarmeja, cataraquina, espiaciña, comachataña, taque huilapat. Pues es que Ivanicha, Catapi castellano sataje en las alas de una paloma blanca, ¿no? Bajó la señal, bajó la salvación, ¿eh? Saracaneo salvacionaj. Es Diusan monaseñapaj, taque pichan haquetaki, gloria a Dios. Karok paserek awaitanwa. San Mateo capítulo 3, ukan leito tan. Kun ham Señor Jesucristo bautisasina, ukat bautisaskan ukha Jordán haveran bautisiri Juana para bautisan ukhaja. Kolyana kayo alaj pachat sarakanitaina. Palomaro uindasita. Ukat sti Jesucristo jaro utnokana. Kun hakosis kaya sukah. Kun hams entiendes no, Dios han profeta para katimpun entendí esto. Ayu kamawa, jespia siñaj. Dios han monas ñapaj sarakanina, han kopaloman chekapjaro. Gloria a Dios. Allah pas Diosaj. Kolyan ajayoj. Han kopaloman chekapjaro. Jesucristo. Bautizaskan ukapachaj. Jesucristo jaro por iniwaye samartawaye. Yuka Jesucristo toqueot jespiasiñaj. Ollatañas, samarañas, viña y jacañas. ¿Ve? An copaloman checapjaroa. Diosan monasña pajuti acahora car. Diosaj bendicita penipan. Sotipas al toro acharo aptatapan. Humnaya hiwanya sano, takaka hiwanya pana. Ukampens, ang kopaloman chakapharoa, hispia sinyahuti. Ahora, ukapalomaha, ukahan kopalomah representas karakino pais pa Cristoro. Ukapalomah representar akiwa creyente na karo. Umaha ma
paloma jamaña maraquiwa, gila culiaca, manso, humilde, sencillo. Kun jamás Mateos Lebrón Calcat Dios Axeja, Arupanja. ¿Ve? Qatar Jama, Walip Arjtat. ¿Ve? Pero Palom Jama, Wale sencillo. Es Palomaja, Wale sencillo, amachiquiu. Ukamakirakiwa, Señor Jesucristo. Ukamakirakiwa, Yosano capaz. Ukat palastan jaka, Anko palomitat. Ukat vivian kailkat. Akalwatan khlit avitanwa, Levítico, Génesis, kun su kauhan unistanja. Génesis ukanja, una pachatech, Abramaj Diosampe kiskana. Diosaj Abramampe parlana. O ukapachaj Diosaj Abramaroj satainawa ya kacharapit. Kunaka hasta hamach enexisan. Akanja lit awaitanwa. Holocausto sacrificio taki. Diosar loktatanya pataki. Okaste paloma wawanaka, paloma naka, ukaha machinakawa, yakachanyapa. Diosaro sacrificio loktañataki. Uka paloman wilapaj cherusutanya paosiwa. Ukamarakiwa chikana kapas taki ukanakas yas apartayatanyap ukatste Diosaro loktatanyapa. Uma sacrificio. Kunat. Kunalay ko palomah ma koma amachite inawa. Ma koma. Palomaha anio paloman utikite uka bilis uka haru ya. Ni utikite. Palomaha koma amachiwa. Paloman hotkata inama especial aceite. Ukawa mankata hasta patakama omachataina. Ma especial aceite. Ya. Que vas a hacer tan kunas aceite. Biblian aceiteja, oyana hayuro significará aquí. Ukamaja, palomaja, representas karakiu, oyana hayur. Gloria a Dios. Monathila monatkuliaka. Oyana hayoja, Señor Jesucristo. Entonces acá palomaja representas karakiwa Señor Jesucristo, porque Señor Jesucristo sacrificio, hakir sacrificio, upaja loktasivaye Calvario cruzana. ¿Ve? Hayo katawa Señor Jesucristo humarus naeros sarakisto, humaj loktasenya maosiu, Dios ataque, hakir sacrificio raki. Sapa maini loktasenya sah. Hiwasan nakahma palomam sa siraktano. Creyente nakah, Cristo no vela pampe, komachata nakah. Kita nakate Jesucristo su tipar bautisatatan. Upah. Palomam pesastan. Además uka palomaja, suma koma manka mankasi. Triguchi, koma arrosanakachi. Iska koma sanyani toncoche, etc. Porque ukatake estómago pajwa kichatawa. Anio upajma kaspate kun hamatech cuervo hamachech man kaspa tuksantat aichanaka upaja guanya aichanaksa churupampech atanta kirakispawa. Ukat trigo palomham man karakispawa. Con se entendiste tu kaj. Creyente ha solamente man kasiñasawa alman chamaniñataki man kasiñasawa wali suma koma manka uka koma mankaste Diosan aropao Diosan aropawa trigompe sa sej esa
Diosan arupao taki mankatsipansa wale qoma almatakij. Ukat kriintinakaj. Paloma ruintataraki. Chiqpacha kriintinakaj. Kitinakatej ajlitaki. Janeras akamundoh qaltkan ukatpacha uka kriintinakaja. Upanakaj mankasiponewa. Diosan arunakap. Qoma arunakap. Han liwadoran. Han misklat. Nikonakas ta haqin kamachinakapam. Ni haqin yatichawinakapam. Hanukaha puro, legítimo. Diosana arunakapa. Ukawa. Diosan wanakapaj. Como más verdadero palomitjama mancastana. Gloria al Señor. Pero ya que pana castigo, que cuervo hamachero intatarakiwa. Kuns mancatapikirakiwa. Digunax mancatapikirakiwa. Tuxantat aichanax mancakirakiwa. Uka cuervo hamachero intat. Seguramente ukatakiwa kichat estómago paj. Pero palomas te haniu. Palomas solamente como mancanak. Granunaka mancasi. Si te ya mancanak mancas paj osunda yaspawa. Richoroja wal haninakawa. Diosan arup istas karaki. Mundon kunate hanwalinakak ukanaka istas karaki loras karaki. Ve. Ukao siente yakiskinya. Humahila humah kuliaka. Mankashka puntate suma yosana. Mosq arunakapa chamancher arunaka qoma arunaka porque yosana arunaka paja kimskote qoyanau. Dice, Ukatawa, Antiguo Testamento, Ninjar Leitawetan, Levítico, Leitawetan, Génesis, Ukanja, Ukapalomanakaj, Preparatatain, Ukat Diosaj Satain, Yakachan, Ukahamachinak. Nayaro sacrificio lo tenía matar quizás. Ukato Antiguo Testamento, Ukapalomitanakaja, sacrificio lo tatairitain. Oma tap causa. Aski tap causa. Diosar agrat kiritap causa. Entonces umatej palomas taja espiritualmente. Umaj también lo que se llama hakir sacrificio. Dios ataque. Señor Jesucristo ma palomam saserakiwa. Ukatajay upaj lo que cheja enteramente sacrificio. Human hucham laico, nayan huchaj laico. Qauqs wakti isto hupar yupaychiñaj ukataq. Qauqs wakti isto huparo yuspagarañaj. Munat hila munat kuliaka. Anqo paloman chiqapjarowa. Qispiasñaj humataki huti. Salvacionaj huti. Kusisiña, samaraña, viña yacaña. Anqo paloman chiqapjaro hutija. Diosan munasiñapaj. Qauq hachas diosan munasiñapaj. Dios akamach bendispan. Acá collan arunacarro. Para el tasistano, hanco paloman chacapjar. Dios ay bendispan kamaja. Ma cochompi y osario país taraquiñani. A ver, gelatas técnicos. Radio apnacterinaka, ma cocho diosario país tabañani. Acá orasana, o aquí será que va ma cochompi y osaroja. Dios pagar teñaraki porque Dios ha cochonak taipino acá será que. Kamaja. Acá hay más o menos paichavi, o campe acá el batán río país tabañan diosar. Alapach ahkir marcarus haras, amanchas escaratua sargasar, Jesús ambihikis hayatak. Agora que más haririkitwa. Samaray marcar sarasta Chamaya sisau saras karakta Jesus am salvanya suitasa
kapana Jesus harwinyay utapan kan bacawa na yako'y katahan akaw rakin sa kaupahan akano paan jaw'y kanmunta winyay kupapakaya haniyas yang ansimos pitas ka warat ang managpapatasan kakiung kaya kinagpaspanin Kristo kang winyay kami sarang ang bacawa na yako'y katahan at karakit sarkaukahan akan lupa ang jaw'y kalimutan winyay kupapakaya Gloria a Dios. Con Jasumas. Ukayupay chabej. Chitisan Diosan kayahanop uihay montana. Isa. Ukasuma Diosana kayahanop maurua. Uingatanyani. Ajano yajano. Aniwa ka cuerpona. Anu ka mamachak cuerpona. Aka cuerpo korotoro tamer es. Isa. Lakaukat lakarukot hane. Pero Dios creyente en kataki huaquichas que mama chak cuerpo. Aka cuerpo mistjañan ja, uka cuerpo romantjañan, uka cuerpo no ajano y ajano incatañanej. Señor Jesucristo, kun jacosesiñanes. Dios bendispa. Ukamaj, paltas que quiñane, paloma. Hanko paloman chekapjan. Diosan monasiña pa jotataina ka ora carro. Jespiasiña jotataina. Viña caña jotataina. Gloria, honra, choratapna o quizá. Ditas que quiñan kamaja, Evangelio de Mateo, capítulo 10. Ukauhan hakamsiwa. Mateo 10, verso 16. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gloria al Señor. Ve a Kauhan, Dios es chiste. Naya humana karoj. Uka oveja nakman canteri uka hacha zorros están, lobos atar castellano, zorros están igual, ¿ja? Jamaques rectan, ¿no? Pampaanos abjarikia que panaka. ¿Ve? Upanak tay pero kitapas maxewa. Ukam bismaja chikimay. La Catarina Kam. Ukamarake wale. Humilde, sencillo, paloma ruintat. Gloria a Dios. ¿Ve? Dios arropan chist. Sencillo, como paloma. Aniu paloma hachach tokit. Aniu orgulloso kit. Paloma haniu yatkit aski kolerasiña. Aniu bili su kahotikito pan. Upah ma koma hamachitua. Ukatwa upah yakachata. Ukatwa Diosah uparokseja katimpons abramarosa. Ukamaraki Levítico librons litanja. Hamachenakaj yakachataniu. Hamachenektaipita. Chitis esa. Paloma. Con ataque. Sacrificio. Loktataña pataki. Diosaro.
Monat hila, monat cuyaca. Acá en Dios ajistúa sencillo tuctam como paloma. Ucamatante Dios anónica paja. Anuka jiwasaja. Ma zorros están camate, vale, corroja. Ucarun yatatanchi. Diosan profeta paja, gelata, William Branham, paja, catimpon, arsoni, guayua, acá mensaje en las alas de una paloma blanca, oca mensajenja. ¿Cuál importante arro? Jesucristo ja, cordero, verdadero cordero. Diosana, orco bijapa. Y palomas de Oma machiraki. Oka manso cordero jaroa, oka coma machaj, utana. Oklit tanja, Evangelio de Mateo 3 ukanja. Joyana jayoh. Jesucristo cordero jaro, manso cordero jaro, sencillo cordero jaro, utawai. Kunanza, Joyan ajayo, Espíritu Santo en forma de paloma. Gloria a Dios. Y chahom nayak bautizata, nyasa chahaya, Joyan ajayumpi. Uka Joyan ajayoja, palomaro intasita, hutaña para kipi, umjaro, naijaro. ¿Qué vas a nacar también? Ma ovejaro. Isca cordero intatao. Tu cuña saraki, a cabizan. Manos. Dios ane vela pampe, comachataraki. Hayo jaro koyana hayo en forma de paloma. Samar terej. Utarakini. Pero si te mahma joro. Anoro intatayat. Uka obijman kere kamake zorro. Castellano lobo se jaya. Uka intatayata. Con hamrak uka palomas tutaspa humjarosta. Aniut kaspat. Sustkas ispao. Iskap haspao. Esa. Uka palomaja. Wale. Diosano la pampe. Parecata. Más sencillo. Iskaro tuktata. El atjaro kuyakaroa. Putani. Con jamás Jesucristo jakaora kenja. Niopaj hachach tukuricante. Upaja wale manso. Wale humilde. Ukatua Mateos 11:28 ukan Dios akseja. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Dios aja ukam sencillo. Wale manso. Humildiraki. Esa. Wale coñarune. Munasinyan poktata. Hayo kamanyamao munat hila munat kuyaka Jesucristo noviapa. Konapachate hakawi mahu kamane. Chima mahu kamane. Okharoa utani. Koyana hayo. Ang kopalomaro intat. Kun jamás Jesucristo haro jotanja. Ang kopalomaro intata. Koyana hayo. Esa. Ukahan kopaloman. Chikap haroma oroh. Aka ora ket. Sartjarakiñani. Chicas el oro. Arrebatamiento. Raptón. Jesucristo kairiro katokere. Kitira captista en este. Oyana jayo. Poder del Espíritu Santo. Ukahan kopaloman. Chikaphanwa. Tuikatawa yakanyanih. Esa. Naira katjahiwata nakao Kristun kirhiwata nakao haktani. Hanyu santir hanchini. Hanton htir hanchini. Machak cuerpone.
glorificat cuerponi haktapjani. Ukurkam hakaskanyani, ukakrinti nakasti, machepjtanwa. Machakahan chintu kuyatahanyani. Haniwirhan chintu kuyatahanyani. Waini toki tawakitaki tukutahanyani. Ukatsti ukahan kopaloman chikaphan. Makatawayahanyani. Kairiro. Kristor katokere. Ukatman hanyani. Cena de las bodas del Cordero ukaro. Ukahacha. Nos parkaya. Kusiskaya. Urunakaw hutaski. Unat hila munat kulyaka. Aka orakeja hachan orakewa. Liake orakewa. Oson orakerakiwa. Kuchan pukantat orakerakiwa. Ukatapi ninampi nakandayatahanih. Ani aka orakenak kunas utikiti viñaya. Jesucristo ki uthi viñaya kanya. Jesucristo ki uthi viñay uta. Isa. Ayu katao Dios akseja kanja. Akalwatanja. Arruplitanja. Aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Kamakinak soronak taipiro. Kitapasmaksiwa. Ukansti humaja. Prudente. Wale amuitasiri. Wale chique. Uñanaktiri. La serpiente Catarina Kama. Pero sencillo como paloma. Gloria a Dios. Kun jamás espiritual vidamah hila kuyak. A veces man kantil koro anoja ukaro intat jamaki humahakasktaj. Uka kamake uywanakar uvihanakar turuntireja ukaro intat jamaki humahakasktaj. Diosat paísim. Diosau chorata ma cambio. Ukatumaja ma manso, sencillo, ma verdadero cordero. Toko ejerequitaj. Okarogotjani. Okapalomitaj. Con significa okapalomitaj. Kolian ajayo bautismo. Bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Diosaj alabatab. Kisa munat hila munat kuyak. Akahamachit parlas na walj. Arsuais na walj. Ukam pisuman nakatakik na yak lit aniwaito. Akama kau ka programa na kan. Akaro nakste. Take Jesucristo na. Wilapampe. Karita. Kriinti nagatakiw. Litas karakia tomais ka historia. Kapaloma tokit. Ukais ka historia naksipi. Akapalomah kuna pachateja. Kasaras jeja sanyani. Parihtas jeja. Palomah. Utkarak jajay. Kacho yorko. Kumaraki jajay. Katupanakaja. Iska. Palomita wawanakan ay paraktsakay. Kamakayanich. Daka machi kamak. Wat sabi ko tiksya hamachis parisa puniw sa sakno. Isa. Pero acá palomaja. Sigono ka historian litas kayat ka. Kuna pa jateh. Upanakahiyasta. Kasaras kas ukam. Iktap-tap jeja. Tanto orco, cacho, paloma, mayechas japjeja. Ani po niyo pa nagkahalktap kaspat. Aniwa pa nagkan otikit separación. Aniwa hakero intatakit hichoro hakeja kasarasikot. A veces apenas ao makao katim, makao kamaranak. Yast. Unao kaukihan waltajit yast ukat pa nagkaseparasje, divorcio yasta ukatja yakamperaki. Ukampis halaktaraki yasta yakamperaki ukam. Kun kaukajlekis keyas.
Pero acá palomaja, naxikuno que es que historian litas que yatja, aniu panakaj separas kaspat. Aniu paloman hotkite divorcio, aniu tikit haltaña. Panakaj yast may munasip jeja, yast hiba kot poponi munasip. Nos parqueña jaya. Dice. Y con apachate ho panakaj wawan ya jeja. Es que chiuchi palomanakaj yasta. Kanuata anax jeja, ukkaja. Panin pacha ukupasipje. Mankañanak stakapje. Ukawanak uinjapje. Haniu cualquier kamakit hichuronj. Walja. Taikanaka buen haniu taika señas wakiskas pate. Panakaja aram tahapje. Owanakapatje. Ya cambias tsaraway hapje. Esposo seas liutaway hapje. Jajat ho kamaraki. Ni wawat sura sa kamdaskit. Veo como haqqih. Pechqa sentidon. Almane haqqih como. Pero acá palomaja. Simplemente más sencillo. Iska hamachikiwa. Pero acá palomaste. Una pachatejo pajparicht hace. Señan como casar tasip ho kaja. Ani poniu jamás halak tap kaspat. Panakaj panin ikipeniu hakasip. Wali monasis. Wana kane hapko kaso panakaj panin pacha cuide. Haniwa warmero kaktakite. Haniwa chacharo kisaktakite. Hanukaj panin pacha ukupasip. Panin pacha uyusup. Panin pacha chamtukup. Ukaj mahachay ejemplonya pawa. Munat hila, munat kuliaka. Ukataw palomah kailkata ka Santa Bibliana. Ukat ba paltanipos mahumanakaro hang kopaloma chekapjaro sa sina. Dios ang profeta pakukato arsuniway uka kolyan aro kolyan mensaje. Esa sumah primera vez estawa esta. Ukataw David sanja kuna pachatejian tanaka hopjar porin hachanya nakas usunya nakas porin inimigos arkanakana. Salmo 55 verso 1 hasta 6 ukan. Litan pasirinakan. David aksana, oh aka hucharar mundun. Aka yaki mundun. Kau kan deja kes unyisisto. Kau kan deja inimigos argana Cristo. Kamais ta kirikts. Kitikesa. Paloman pache kapchor hitaspa. Ukampiw na yahwala hiyaro sarjirikta. Wasara aro sarjirikta. Ukanwa samartirikta. Usunyats. Hakin arkatakanyats. Problema nakats. Yakin nakasat. Yakisnya nakats. Ukawasaran sa martirikta. Ukatapi kilaktatah. Salmos 55 verso 1, 6. Ukakamah. Munat hila munat kulyakabisaha. Ukamawa. Akaorakin. Uksas aksas huchamaiktak. Uksas aksas. Inimikun pukandat. Trabajons, macreintej, uncho kitapin, masonans, kaukalogaraans, siempre pini. Ukata Biblian kayo katah, supayaha mangkat outhat liunar uintataw macreintero muyupay. Mangkanda niya tagi. Siempre pini persigue, arkanake. Kamao, David ang pespasan, porque David ak Diyosan wapano. Ukatopak orasyon apan maitasin o kitikisa. Ukapaluman pa siya kapchor hitas ukampyo na yak walaway harikta. Munat hila munat kulya kayatim. Mauro bulaway kanyan. Mauro tuitaway kanyan. Kuntik Davitak skanja Salmos 55 verso 1 verso 6 ukan kitikis chorjetaspa. Ukapaloman pa chakap ukampyo na yak tuita way harikta. Ukak pokasiniw. Pokasiniw Diyosan verdadero wawan na kapampi. Pokasiniw Jesucristo novia pampi. Kitinakateh manso e sencillo hichoro kamasipje. Kitinakateh ukakoya na hayumpe en forma de paloma waw tesatapje. Upanakah maoroh akora ke tuithapo niya niw. Hang kopaloman chikaphat. Amuy tatukha.
entiende tukha. Esa. Acá palomaj. Matrimonio pan sanyo halkit kit. Ni divorcias kis. Ni wawanax apanok kit. Hayu kamanya pao. Chikpacha diosano nagapah. Munataway natawako. Casar sin piensas kita, walikiwa. Biblia siwa honroso es el matrimonio. Isa. Hiwa korpanya pao. Hiwa korpanya pao. Way natawako. Ichoro wal hanin nakawa. Han matrimonio respetit. Wal hanin nakawa. Yas casar sin halaktawa ihap. Ukatha ya kampe kasar ranta sip. Yas ukat halaktap ya kamperak. Oh con hayakiskeas. Mauro Dios ajukat asut irakin, cuenta me irakin. Pero acá palomitan pesti con hamatek nayak. Paltani pxma nayak verídicamente litas que atma historia acá palom toket. Upanakah parihap jeja hani utikit upanak taipin halaktanya. Hani utikit upanak taipin divorcio. Hani upanak taipin hotikit ya. Taikaro ki wawanak aptanya. Ni aukiro ki wawanak aptanya. Hanukah upanakah paniniu chamtukop. Paniniu wali pasin champi muna sinyampi uyusup. Ihupanak paninisti hani puni halaktap hit si parasipkit. Panini puni uksangkap aksangkap. Sanyani ajanyansa yakisinyansa kosisinyansa panini pini. Nos parkaya kaya? Ukat yate kasinyani. Diosan wow nakapa. Creyente masi. Casado chacha, casado warme, ukat yate kasinyani. Iwa korpa. Ya. Dios akalawatapan, Dios pagaratapan. Akawara sana. Ukamawa. Dios aroj. Dios pagarawaitan. Akakolyan arunakapa. Parlut asisa. Munat hila munat kulyaka. Dios permitis taneja. Utirin akansa. Utir programansa tal vez tuktay wakchinyani. Ni akahap maya paya kim sa programa nakan palt ani psmah hangko paloman chakap hanasas. Dios bendis panaya. Nayak suit otba. Siempre bendición na niya pa karunakak porque Dios arunakapak bendición na puniwa. Kumanakan hilatam hermano Lino. Dios bendispan sa sausan ni wayapsma akal watana. Utir sabado soy asipkakim. Ukamaraki domingo. Al watanak san armasipjant istaña. Akapais pa arstat arunakaja. Repit asiskiwa. Domingo. Sohta alwata. Pakalko. Alwa. Oraskama. Dios kamak bendispanaya. Dios pagat apxna machana chapa. Istapjatamat. Kumanakan hilatam hermano Lino. Nanakaj tantais tasistanwa. Altupata Lugarana, Ciudad de La Paz, Altupata, ¿no? Zona Villa Buena Potosí. Regimiento 5, Catman Jajitana. Colegio Noroiga, Ocarun Hatata, Ocanquiwa, Diosano Tapaj, Tabernáculo del Señor Jesucristo. Se teja Humanjanotchik, Cauca Iglesia Ros, Sarañ, Puedixta, Humaroj. Invita a Niraxmao por Tanisma Humaja, Sapa Domingonaca, Yatunca Alba Orasatwa, Kailtan Hakult, Epotocoriste, Sohta Hype Orasat, Naira Cataroa, Yaka Servicio Loras Calactan, Miércoles Haipunaca, Pacalco Aroma Orasan. Yosak Kamak Bendispan, Anirak Yumaja Armasimte, Radio Tercer Éxodo, Istawayaña. Castellano programa Nakajotjiwa. Othiu Kunaiman programanaca. Sábado. Señor, oye mi canto. Costaña Othiu Kanaj. Diferentes Gilanaka, Grupunaca, Portanipje, acá Radio Diosario Paisteri. David Mangercona, Jopao dirigis queja. Diosaj bendicirak Panucajilataro. Ukamarakiwa, Wawanakataki, Otkarakiwa. Yaka programa. ¿Ve? Guarabar Jamo Cantap, Wawanakaja y ¿no? Como estrellas que brillan son los niños que aman a Jesús. Gloria a Dios. Ukamaraki Okampi Yaka programanaca.
Jaraquiwa, yaqa programa, sábado una caja, ocaste sendas antiguas. ¿Ve? Naira, takinak checa con hams diusak irpisto, takiukanakat, programa nakahoti. Kamak diusak bendis panaya, kitinakat haustaning monapjata, radio tercer éxodo, karoja, humanakaja, anot asoapjam akahakuy nakaro haustanipjataj. WhatsApp ukaro haustanipjata, WhatsApp ukaro, más 591 70 61 21 90. Radio Tercer Éxodo. WhatsApp ukaro haustanipjata. Más 591 70 61 21 90. Ukahakuina carro. WhatsApp ukatoqueta. Radio Tercer Éxodo. Ukaro haustanipjata. Dios ahumanakaroja bendispan akaradiut pacha arum tunita abharakita humanakah. Dios ampikiya ayamar parl asiri hilana kulyakanaka o kamaha utiri program kamaya. Dios ampiki. Jesucristo tatituste sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste akam sasao artaniptam. Markaha Mistsun Habham Han Hupanak Chik Huchlorabhamti